amandla gwaza mkhonto gwaza mkhonto gwaza thatha wa-28 thatha wa-28 thatha nganza kwethu ngokukhulu kuyithoba ma-volunteers ase-wa-28 ngisebenze nani for 90 days angaze ningihluphe ngibonga lokho. Okwesibili njalo makushawa impepho ngisho ngaba ebusuku ngabe kusekuseni emini niyasabela. This is a special thank you goes out to all MKP volunteers. Remember ewa-28 umkhonto wesiza ama-volunteer inina enakho umkhonto la ewa-28 ngaphandle kwenu ma-volunteers bingekho yonke leyo nto siselelo 48 hours ukuthi siyothatha indebe. My commanders, morning volunteers, especially labo esisebenzisana nabo.